bake bambuta Jesu ngalenye ilanga bathi lo muntu lo lwati lolungaka uluthathaphi ngoba akafunzeli nekufunzela. Kusho ukuthi kunelwati lesiluthola ngekufunza, kepha kunelwati lesiluthola ngekwatana nalo wati tinto tonke. Jesu wabatshela lokho wathi lwati lanalo uluthola kuBabe. uNkulunkulu lo wati konke ngoba uNkulunkulu lodale konke. Kwatana naNkulunkulu kutawukwenta ube nelwati lolutawusita labanye, lwati lolutawumangalisa labanye. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephulela encwadzini yaJohane sahluko 11. Lo verse 21 uthi Marta wakhuluma kuJesu wathi, Nkosi, kube mane bewukhona, ngabe umnakethu akafi. Angathi yini tindzaba lotikhulumako na Jesu wakho? Angathi yini tindzaba loregretako noma lobuka emuva ulile ngato uthi kube fane akubanga kanje? Ngolona ngiloyo wethu unakube uye ucabange ukuthi kube ngafane ngangasho kanje, kube ngafane imali yami ngangamniki, kube ngafane ngangaceli, kube ngafane ngacela, kube ngafane ngenta naku, kunenkubuka emuva uthi kube mane. Kepha ngicela ungasadilahli, lithi livi leNkosi akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Ungasadilahli, ungatikhondemi ngaloko lobona ngathi kumbe akukendeki ngendlela lekahle. Kule ngxoxo ngicela sichubeke nayo. Kule ngxoxo yaMarta naJesu. Marta sewuthi-ke lapha kuverse 24 ku-22 kepha ngiyati. Ma uchubeka uverse 23 Jesu uthi umnakethu utawuvuka. Marta uphindze uyaphendula kuverse 24 uthi ngiyati. Uyachubeka Jesu ku-25 uthi mina nguvuka nekuphila. Sewuthi-ke lo kholwa ngimi akasasho ukuthi lo watiko. Bese verse 27 ngathi la ku-26 lowo lophila akholwe ngimi angeke afe naphakade. Nawu-ke umbuto lekumele siwuphendule kahle thine nawe, uyakukholwa loku? Akabuti Jesu ukuthi uyakwati yini loku, uthi uyakholwa yini? Loku ushoni Jesu ngingabeka ngesingisi ngithi Jesu bekafuna a heart knowledge, not a head knowledge. Bekafuna lwati lolusenhlitweni, hayi lwati lolusengcondweni. Ake sive Marta uphendula uthini ku-27. Waphendula wathi, yebo Nkosi, ngiyakholwa kuthi wena unguKristu, indvodzana yaNkulunkulu, labetawukuta emhlabeni. Uyati ukuthi lesivumo lesi sashintsha yonke intfo ngaMarta nangesimo saMarta. Sivumo sekukholwa. Hayi nekuthi bekakholwa ukuthi hayi Nkosi utamvusa Lazaro. Wakholwa ukuthi Jesu ungubani. Livi leNkosi lisikhuthata ukuthi asibambelele kuso sivumo sethu. Kungathi sivumo sakho sekukholwa ngetulu kwekwati ngoba kungendeka wati, kepha akusiko konke lokwatiko lokukholelwako. Kungathi singabambelela-ke kulesivumo sekukholwa noma ngabe lwati lesinalo lungafuni kusibambisa, kepha ubambelele esivumeni sakho sekukholwa. Amen.